Jamal Ould Abbas, secrétaire général du Front de Libération Nationale FLN, était samedi à Tizi Ouzou pour un meeting électoral de soutien aux candidats de son parti pour les élections locales du 23 novembre 2017. Les élections pour les APC, les communes, les assemblées communales et pour l'APWIN, l'Assemblée régionale. Le meeting s'est tenu à la Maison de la Culture Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. De nombreuses personnalités comme le président de l'APN, Saïd Bouhadja, et de nombreux anciens ministres ainsi que des membres du bureau politique de son parti étaient présents en force à ce meeting comme pour souligner l'importance qu'accorde le FLN à la wilaya de Tizi Ouzou. M. Ould Abbas le soulignera dans son discours en revisitant l'histoire avec des hommages posthumes très appuyés envers le signataire des accords d'Évian, Tim Belkacem, ainsi que le colonel Amiranch et Mohamed Ouelhadj, ainsi que d'autres nationalistes issus de la région. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول مقام في الأول. الإطار لو تسمحوا لي باختصار. أمس مساء لما رجعت من باطنة للعاصمة لو بلو بتي دو مي زونفون محمد أمين كتب لي 4 سطور قال لي ماشي تيزي وزو قلت له نعم. آية مدن هسه فرحان إمي دوكلا غورون وقي 51 إبردن إي دوسير غرون. أنا هو اللي كتبها لي لأني نقرأ مع الأمازيغية راني في الابتدائي الآن. وإن شاء الله نوصل الأمازيغية مع لا بريمير ولاية دو باك اون الجي. 62 في إيفيان من بعد 7 سنين ونص من الحرب اللي ما نتكلموش عليها، 1.5 مليون من الشهداء، لاتفاقية إيفيان، الوفد الفرنساوي تاع الاستعمار والوفد الجزائري متقابلين في الأوتيل لو بارك أوتيل. وقعوا الفرنساويين باسم الجمهورية، الوثيقة عندنا رسمية راهي موجودة باسم الحكومة الفرنساوية. روبير بيرون دو بروغ et Louis Jox au nom de la République française باش سلموا الحكم au Front de Libération Nationale et c'est Karim Belkacem qui a signé. M. Jamal Ould Abbas a indiqué dans un message à caractère national qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la situation des finances de l'État. Il a assuré que tous les fonctionnaires de l'État percevront normalement leur salaire et que le FLN n'acceptera jamais la liquidation des entreprises publiques. ما تقلقوش فيما يتعلق بالحالة المالية نتاع البلاد. Il ne faut pas paniquer. Nous pouvons payer tous les ouvriers, tous les employés de l'État. Les moyens sont là. Je vous dis, la position du FLN, موقف الFLN, qui est زوج, il y a 3 points fondamentaux, أساسيين. قطاع عام استراتيجي. Les entreprises publiques stratégiques, ولا واحد يمسهم. من السلطات لا، ولكن ماشي على حساب المكاسب تاع الثورة. لي سالير الحمد لله en 2002 كنت في الحكومة لما السيد الرئيس جاء في اجتماع الوزارة وعطى القرار لوزير المالية آنذاك بلا شروع عبد اللطيف الله يذكره بخير، la création du fonds spécial de recette régulation. هذا اللي يسمح لنا باش الأسهم ما ضربتناش ولحد الآن احنا مرتاحين. il faut pas
نطمن كل ماشي لا تيزي وزو كل الجزائريين بلي الدوله اللي موجوده ولا واحد الشهر تاعنا ما يوصلوش ابدا. Paiement des salaires est sacré pour nous. Également le maintien au poste d'emploi. ما كانش واحد اللي يخرج من العمل تاعو سي تري كراف. إلا بدينا نسرحوا العمال تكري دي درام دون شاك فامي. هذه الافلام ما يقبلهاش ابدا ابدا. Son discours a été interrompu à plusieurs reprises par des coupures de courant électrique qui étaient répétitives et qui ont fini par l'agacer. Mais il les commentera avec un certain humour en disant que les saboteurs doivent savoir qu'ils font face à une équipe de Jamal Ould Abbas têtus, sammatin en arabe, et que les têtus battent toujours les malveillants, l'aqbayah en arabe toujours. كتروب سابوتاج ساعة العباس والجماعة حنا صامتين والصامتين هم التسبيح مادام احنا هنا مادام الافلان هنا الافلان اياه افلان aujourd'hui افلان demain الى الابد. السلام عليكم. Monsieur Jamal Ould Abbas soulignera également l'important travail effectué par M. Saïd El-Khdari, le Mouhafaz Felen de Tizi Ouzou, député et chef du groupe parlementaire de ce parti à la PN. Celui-ci interviendra pour dire que l'unité nationale est la ligne rouge à ne pas dépasser. Un message qui vise bien entendu les indépendantistes ou les séparatistes du MAC de Farhad Mani. L'union nationale, الوحدة الوطنية الخط الأحمر. La FLN ne discute même pas cette chose. Notre main est tendue pour tout le monde, mesdames et messieurs. أروح نخدموا لا كابيني، أروح نخدموا ثورة القضايا، أروح نخدموا لا ولاية بتيزي وزو. Mais avec des propositions, même chaque vous avez constaté. Regardez depuis les élections de 1997 et on arrive au désir des élections. La population, il fait la différence entre les promesses, les mensonges et les vraies promesses qu'on peut concrétiser. Donc, il y a le khawa. On veut une chose. Pour sa part, la tête de liste FLN pour la PUI, M. Kamal Ougmat, insistera dans le programme électoral préparé avec les membres de sa liste sur plusieurs projets en cours à achever, comme le stade de Boukhalifa, mais également d'autres, dont celui d'un nouveau CHU à relancer. Le meeting a eu sa part de cérémonial également avec la remise de deux burnous, l'un à M. Ould Abbas et l'autre à M. Saïd Bouhadja. سعيد بوحدجة رئيس المجلس الشعبي الوطني من طرف الامين الولائي للمجاهدين الاخت فريده قيروب جمعيه ارامل الشهداء والاخت ليديا منصوري اصغر عضو في المجلس الشعبي الولائي. شكرا جزيلا. إذن مرة أخرى أنا راح القاسمي محمد سعيد سكرتير زي وزو.